Reka nongere mbasuhuze bakunzi baruhuka Empire News ndabasuje kandi mbaha ikaze mwe muri mico byo bitandukanye ndabasuje mwe muri majyepfo amajyaruguru asirazuba iburengera bwa Lyon munyemerero tuzindukira mu makuru akomeye cyane agezeho muri kano kanya na makuru akomeye cyane rero tujye kugera twibanda ku makuru tugezeho ahangaha rero indanirwa gati mu rugamba aho ruzindukiye ruhinana ndavuga rero ahangaha kuri telemirwano ubwo ndavuga mu gihe Uvira rwa gati aho utuvugana bamaze kutumenyesha neza ko abatasi b'umutwe M23 bamaze kuba bagera muri mu mujyi wa Uvira gutata. Ese bihagaze bite byose ugiye kumenya muri aya makuru, ariko kandi turagaruka muri Kiriba aho bavuze ko ngo bagomba guhagarika Runingu M23 irimo bakayisubiza inyuma muri za Sange ndetse no mu bindi bice byo bitandukanye. Ese ibingibi byo raza kwemeza bite ko ibintu byamaze kubiba ibindi amakuru akomeye cyane murabyumva neza cyane ko namwe nago byoroshye. Ese koko barayihagarika nago bayihagarika? Iyi navuga ko ari mission impossible mathématicale. Ariko kandi munyemerere turagaruka ahangaha indani turagaza muri Rurambo Rugezi ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye naho ntago ibintu byoroshye na gato cyane na makuru azindutse. Ariko kandi turagaruka no ku General Masunzu mwabantu mwe ukomeje gutakamba akubita ibifukamiro hasi asaba kuza kujeninga force ya M23. Iyo nayo ni yindi ide ikomeye cyane uyu mugabo yabashe kubagira, ariko navuga ko ari ide igoye cyane kuko ese Makenga arabyemera cyangwa ntago ari bubyemere. Ese naramo kabyemeye abaturage baramufata gute, baramubona gute? Ese abanyamurenge baramubona gute? Simbizi. Mukanya mbashije kuvugana n'umuntu uri kuri telemirwano arambwira ngo mubaza ese koko naramo kabyemeye abaturage baramubona gute, ariko umuntu arambwiye ati ibyo myanzuro ituruka ibukuru, ati iyo ntacyo nayitangazaho, ati ariko kandi ati ngewe ari ngewe wifatiye Masunzu, ati urani umwicanye mubi cyane, ati ngewe ntago yanshika. Uyu ni umusirikare wabinyibwiriye ku giti cye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hanyuma tugiye kugenda tubirebera hamwe rero na makuru akomeye cyane agiye kugenda agarukwaho. Ariko kandi turete dusimbukira kuri Colonel Nanga wavuze ati Kisekedi agomba kuvaho yishwe cyangwa se akegura cyangwa akeguzwa. Nabyo turabigaruka amakuru akomeye cyane. Mwumva ko rero amakuru azindutse ni menshi. Turagaruka muri access zose zigiye zitandukanye turebe uburyo urugamba ruzindutse muri rusange indani kwa ndani, natwe turahari kugira ngo tuge tugezeho aya makuru mu buryo mu cyangwa ubundi. Turi ku itariki 26 ukwezi kwa karindwi 2025 tubahaye ikaze muri amakuru yacu. Ariko nawo niye nyine ndi kumwe na mugenzi wanjye Pacifique nanjye ndahabaye neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Amakuru yo ni meshi amakuru abazindutse agezweho mu gitondo kugeza aya masaha ubu tuvugana tuba twamaze kuba tuyakurikirana neza cyane gatanu kuri kagenzi ikako. Nihuse cyane rero bwana Nelson ngira ngo ni mu minota mike cyane dukubita tubangura ngiye kubabwira amakuru akomeye cyane azindutse hano ku musozi wa Gahongore angani muri teritwari ya Masisi. Teritwari ya Masisi ni imwe muri teritwari zikomeye cyane, ariko kandi tena zikomeje kugenda zibasirwa ku rwego rwo hejuru cyane. Amakuru ari kongeraho rero amakuru akomeye cyane nyaboneka na amakuru y'urugamba n'ubundi mbazaniye y'intambara karundura yateguwe na FRDC ikabigiye gushyirwa mu bikorwa rero na za Wazalendo nyuma y'igihe kirekire cyane babitegura kugira ngo babishyire mu bikorwa, ariko bisa nkaho byananiranye. Ibyo byose rero mugiye kugenda amubyumva neza cyane. Wahageze neza cyane rero nta handi ni kuri Ruhuka Empire News, na hangare rero uzajya ubasha kugenda ukurikiranira amakuru y'ubutasi yo ku rwego rwo hejuru cyane. Nta byo gutinda rero, nta byo gutinda, munyemerere twite twinjira no mu duce tumwe na tumwe bano barwanyi ba 23 abigaruriye. Ngira ngo ni ku munsi wejo kabisa ubwo M23 yigaruriraga uduce tugeze muri dutatu ngiye kubabwira ahangaha tubarizwa muri teritwari ya Masisi. Yabanje gufata agace ka Murema, aka na agace kafatiwe hano muri Masisi Side. Aka gace rero karafashwe, ariko kandi hiza kwiyongeraho n'akandi gace ka Ruke ndetse n'akandi gace ka Gatobotobo ndetse n'akandi gace kabarizwa ku musozi M23 ibarizwaho n'umusozi wa Mukumbiriri. Utu duce twombi rero twigaruriwe n'uyu mutwe wa 23 ku rwego rwo hejuru cyane ku munsi wejo ubwo twafatwaga neza cyane tugafatwa ariko habaye imirwano ikomeye cyane tuza gufatwa bano Bazalendo bose bisa nkaho batangiye kugira gute, bisa nkaho batangiye kugenda bahunga. Nyuma yo guhunga rero byabagendekeye bite? Ibyo ngibyo nibyo ngiye kukubwira nawe uraza gutangara cyane. Barahunze bibwira yuko bari bugaruke bakagaba ibitero karundura kuri 23, ariko biza kurangira bigize gute bitabakundiye neza cyane nkuko bari bagize gute bari babipanze. Umugambi
bari bateguriwe na leta ya Kinshasa na FARDC bafatanyijemo na za FDLR zabarizwaga muri biriya bice. Amakuru ufite nuko FDLR zabashije guhunga zikagenda zikinjirira za Nyabyondo zikata zimanuka zikomeza muri iriya shyamba rya Rusamambo. Hanyuma Wazalendo rero muri iki gitondo zaramutse zivuga ngo iki mu gitondo nyine cya kare baramutse bavuga yuko ngo leta iri kubatererana ngo niba bitabaye mu maguru mashyashya kugira ngo bagezeho ubutabazi ngo nta gihindutse ngo tayari ngingoma zirahindura imirishyo. Abagabaga ibitero nibarangira cyangwa se barwaniraga leta Kinshasa nibarangiza baba ari bo bayirwanya ngo M23 baraza kwita babona yuko burya ibyikora byose irengana. So bimeze bite rero? Kurikira neza cyane gatanu kuri kagenzi kako kugira ngo utaza kucikwa n'aya makuru ndi kugenda nguhereza. Amakuru angera aravuga ko kandi ibitero Karundura simusiga biramutse n'ubundi muri kano gace ka Murema aho M23 yaramutse ikora amasuku yo ku rwego rwo hejuru cyane. Ahangaha rero ikabashije kwakubitira FDLR kabizikubite hareba Inzega barabakubise ku rwego rwo hejuru cyane ivumbi rigira gute riratumuka. Ikindi cya kabiri hano hantu hitwa Nyamaboko, ahangaha ni muri iyi ni groupement n'ubundi ya Nyamaboko tuno duce twose duherereyemo. Iyi ni groupement imwe mu zibarizwa muri territoire ya Masisi. Harimo ino tuno duce M23 yigaruriye Twaruke ndetse n'agace ka Gatobotobo ndetse n'uyu musozi wa Bukumbiriri, ariko uyu musozi bakaba bari basanzwe bawurimo. Amakuru mfite nuko igice kirwana ku ruhande rwa leta y'Kinshasa yaba Wazalendo ndetse na za FDLR tubitse ko ari nta FARDC bakihabarizwa. Ahangaha rero bivuga ko bateza umutekano mukeya cyane, hanyuma M23 ikagira gute ikaza gukura uwo mutekano mukeya muri zo axe ikaza kurwanya abo ba aduyi. Amakuru ari kungera akomeye cyane aravuga ko bazindutse n'ubundi bakora ama operation y'amasuku kuva mu masaha mu gitondo kugeza amagingo ayangaya muri kutwumvira ubwo byahereye saa 10 z'ijoro kugeza ubu ngubu murumva akazi kakozwe uko kangana. Hanyuma rero ikindi kibazo gikomeye cyane Karundura kibarizwa muri territoire ya Masisi. Biravugwa ko kandi muri Nyabyondo ahangaha naho hari kugaragaramo ibikorwa bisa nkaho ari ibikorwa by'urugomo, harimo no kwibasira abaturage by'umwihariko bikozwe n'aba barwanyi ba FDLR babarizwa muri kino gice. Amakuru angera avuga ko kandi M23 agize gutya muri iki gitondo n'ubundi ijya gushaka uko yabigenza kugira ngo irebe niba yahashya iyo coalition n'ubundi iri kugaba ibitero ku basivili. Byakunze rero ko babishakaga niko byanagenze, ibitero babihagaritse, ariko kwishuro noneho ndakubwiza ukuri yuko bano barwanyi barwana ku ruhande rwa leta bahuye n'ibibazo bikomeye cyane. Akaba ariyo mpamvu uretse FDLR zonyine Wazalendo ziripotinze ziravuga ati ewana ati noneho turemeye, ati tubonye ko ibyo muvuga ari ukuri kabisa, ati tubonye yuko ari ukuri, ubwo natwe ikigiye gukorwa nta kindi ni ukwita tumanika amaboko tukemera, twarangiza mukaduhereza intwaro tukakwereka ukuntu turasa FARDC ku rwego rwo hejuru cyane. Abo ni Abazalendo bitewe n'iki nuko bakubiswe. Hanyuma andi breaking news, nyuma yuko ku munsi w'ejo twababwiraga yuko Masunzu uyu mugabo byamaze kumucanga cyane, uyu mugabo ari gushakishwa uruhindu na leta Kinshasa. Haje kwakirwa telefone yari hamagaye nyakubahwa umuyobozi mukuru uyoboza ino nyeshyamba za M23, nta wundi rero ni Afande Sultan Makenga. Ahamagarwa na telefone ya Lieutenant General Pacifique Masunzu, aramubwira ati kabyarawe ko mbizi n'ubundi kuri umuvandimwe wanjye ko twarwananye kuva kera, atukabona zampinduranye imirishyo ko ibyo nari niteze atari byo ndi kubona, ati rero ndagira ngo ufashe gatoya, atumfashe nanjye nkufashe, ati ndagira ngo nereke Kisekedi yuko uko yantekereje atari ko ndi, ndagira ngo mwereke yuko ntandukanye na wa wundi yarazi. Ati ikindi cya kabiri Kinshasa niho tugiye kutatwerekeza. Uyu mugabo Pacifique Masunzu rero nubwo ari umwe mu bakoza amabara akomeye cyane by'umwihariko mu kwibasira abaturage mu bwoko bw'abanyamurenge, ariko ni umwe mu bajenerali bakomeye. Ako kantu mukibuke, ni umujenerali yahamagaye generali mugenzi we, yamubwiye ati rero ugomba kumfasha ukancumbikira, ariko nuncumbikira unyiheretere gatoya nkwereka ibyo nkorera FARDC, nkwereka ibyo mbakorera. Ati kandi ndahera Gisangani nta handi, ati ndahita afata Gisangani, nimara gufata Gisangani
ati ubwo Uvira yo birumvikana ko Uvira usibye gukubita ingabo z'u Burundi nayo Uvira nayo ni iyanjye. Ati noneho tuhite twerekeza Kinshasa, ati nanjye njye gutanga icyitwa ikosora. Uwo ni wawundi ni Lieutenant General Pacifique Masonzo. Hanyuma amakuru nakuruwe nuko uwitwa General Sultani Makenga yamubwiye ati riko gabanya iyo mikino niyo miteto, ati abo wishe se ntubazi ntibahagije, ati ukeneye natwe kuza kuturimbura se kugira ngo ukunde uyobone n'icyamwa cyacu. Ati nta wakwizera, ariko kandi tuwibutse ko politike ni ikintu gikomeye cyane kandi umuntu atapfa kwiga ngo akimenye neza 100% ngo agisobanukirwe, kuko politike ni ibinyoma gusa ni ukubeshyanya. Hanyuma rero amakuru mfite nuko batamwimye ubuhungiro. Uyu mugabo muramwakira ute muri mu 23? Muramwakira ute? Comment zibe nyinshi cyane mumbwire. Uyu mugabo kagiye kujoininga AFC M23 muraza kubyakira gute? Uyu kandi siwe gusa, ni nyuma y'uko ku munsi w'ejo nabwo hipotingaga abandi ba general bageze kuri 3 bari babarizwa hano muri Uvira, aho bari bayoboye ama operation agiye atandukanye n'ubundi y'ibitero n'ubundi byagendaga bigabwaho bagendaga bagaba. Kuri iyo shuro rero amakuru ari kungeraho aravuga ko aba ba general Kinshasa kibimenya bahise bayahurutura. Ewana nta kintu babasigiye babagize barukurutu kabisa, usibye kujya muri M23 bagatangira bundi bushyashya bagashakisha amapeti bitewe n'imirimo bakoze, naho ubundi ibintu byose byamaze kwa bibarangirana. Hanyuma rero uyu mugabo asanze abandi ba general bageze kuri 3 ba FARDC binjiye, gusa tubibutse ko we yari umuyobozi yarabakuriye bose. Uyu mugabo naramuka joininze M23 bakavuga ngo bagiye gufatanya urugamba nta buryarya bujemo. Tayari nta byo gutinzamo, mwitega ikintu kidasanzwe kiza kuba kigiye kuba nyaboneka kijyanye n'urugamba. Urugamba rukomeye cyane rugiye kuba, urugamba navuga ko ari urugamba rw'imbatura mugabo. Ikindi cya kabiri nuko biza kuza kuba bitoroshye habe na gatoya, kubera ko muraza kwiyumvira ikintu kidasanzwe kigiye kuza kugira gute kuvumbuka muri iyi mirwano ikomeje kugenda iba ihuza umutwe witwara gisirikare wa M23 ndetse n'igisirikare cya leta FARDC ndetse na coalition bafatanyije y'u Burundi y'ingabo z'u Burundi FDNB ndetse wazarendo n'intera hamwe. Hanyuma breaking news z'amakuru zihutirwa. Amakuru aravuga ko kandi aravuga ko FDLR zirenga 374 zongeye kwambutswa hano muri Uvira, aho zambukiye ku mupaka Kavimvira indani rwagati. Hano ku mupaka Kavimvira kabisa niko kuri niho binjiriye. Barinjira baraza baje kurwana na 23 ngo bagomba kuza bagasenya ruriya rukute mu 23 yazamutse ikarushyira hagati ya Sange ndetse n'uyu muhanda werekeza muri Kaziba, aho bafungiranye abarundi basanga hafi 700 bose babarizwaga muri ziriya axe. So rero ngira ngo ntibyoroshye muri kugenda mubyumva neza cyane gatanu kuri kagenzi kako ko biba bikomeje kugenda bifata indi ntera. Gusa nubwo bimeze uko, ndababwiza ukuri ko ino mirwano nubwo ikomeye nyaboneka, nubwo ikomeye ariko hakomeje kugenda ababigenderamo ari beshi cyane, abari kugenda bagendera muri iyi mirwano bo ni beshi cyane nyaboneka. Amakuru ari kungeraho, amakuru akomeye cyane, amakuru yo ku buryo bukomeye n'ubundi amakuru nakomeje kugenda nakira neza cyane. 5 avuga ko bano barwanyi bama 23 nta mikino ngo na mike y'abafite, ngakaba ariyo mpamvu bagiye kugira gute kujya gufata umujyi wa Uvira. Nyuma yuko habaga inama yahuriwemo n'abayobozi ba M23 ndetse n'itangazamakuru, ubwo bari kuvuga yuko nta yindi Doha ya 7 ya 6 ya 7 bazajyamo. Ati Doha nimwe, ati basigaje gusa ngo ibyakanga Doha zose bakata bazireka. Sasa ngira ngo ibyo bintu biri kumvikana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako ko bikomeje kugenda bigira gute bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma izindi breaking news z'amakuru yihutirwa, amakuru akomeye cyane, breaking news mbazaniye zikomeye zihambaye. Amakuru mfite nuko M23 tayari mwibanga rikomeye cyane yamaze kwinjira uno mujyi wa Uvira. Bimeze bite rero, binjiye gute? Ubwo mukanya gato twaganiraga n'umukomando cyase n'umusirikare uri ara kuri tele ku rugamba,
yatubwiye neza cyane neza ko yamaze kwinjira muri Uvira rwagati, ati kandi ko nta kiri bumubuze n'ubundi kuza gukora operasiyo ze neza. Arimo aragenda akora icyitwa iperereza ryo kunekaneka neza cyane, amenye ubundi defense zaba abasirikare b'abarundi zihagaze gute, zimeze gute, kwanza byifashe bite. Ni mwubwo buryo rero. So rero ndikumva jewe ibintu byamaze kuba bifata indi ntera, muraza kuza kumva uru rugamba rwavumbutsemo ikindi kintu kidasanzwe. So hagati aho ngira ngo ni ibintu byumvikana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako kwa bikomeje kugenda bifata indi ntera, ariko dukurikije n'ibyo tuba turi kugenda tubona kuri uru rugamba, ndababwiza ukuri ko igisirikare cy'u Burundi kigiye guhura n'ibyago bikomeye cyane. Uti gute rero barahura n'ibyago bimeze bite? Ati Pogana Pacifique ko nawe urimo gukabya. Ndabizi niko muri bamwe na bamwe muri kuvuga. Jewe ndababwiza ukuri yuko bana basirikare b'u Burundi nyuma yuko bakusanyije igisirikare cyose ahari cy'igihugu bakakizana, ati tugiye kurwanya M23, kumbi abo bagiye kurwanya nabo babiteguye ku rwego rwo hejuru cyane. Babiteguye aba basirikare b'ama 23 nabo nta mishinyiko nta mikino ntayo nimvuga ngo ntayo munyumve neza cyane, nta mikino bafite, gahunda ni imwe gusa, niyo kwigarurira n'ubundi uyu mujyi wa Uvira, kandi mu buryo bwa nyabwo hatabayeho ipfu z'abaturage n'abasivile benshi. Ngira ngo icyo kintu rero kiri kumvikana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako, ko nta mikino, ko n'ibintu biba bikomeje kugenda bigira gute, bisa naho bihindura isura. Hanyuma andi makuru akomeye cyane, breaking news nazo z'amakuru yihutirwa. Amakuru aravuga ko muri bino bice ngiye kubabwira bigeze kuri bitatu biri kubera mu rugamba rukomeye cyane hariya imurenge mu basore b'amadubu. Ariko mbere yuko tukwinjirayo, reka tubanze tuvuge gatoya ku mirwano ikomeye cyane iri kubera hano Bwegera ndetse no muri Sange. Hano muri Bwegera ni agace kari strategique mu kuntu, ariko gahanye imbibi na Ruvungi, hanyuma Ruvungi nayo igahana imbibi na Sange. Hano rero hafungiyemo ingabo z'u Burundi, niyo mpamvu mubona urugamba rusa nkaho rwagize gute, rwatangiye gukomera mu buryo bukomeye cyane. Niyo mpamvu mubona urugamba rwatangiye gusa n'urukomera ku mpande zombi. Bigaragara neza yuko nta mikino bafite, haba ku ruhande rwa AFC M23 haba no ku ruhande rwa FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi. So ibi rero biri kugaragaza iki, cyangwa se ibimenyetso bitanga ni ibihe, n'ibyiki bisobanuye iki? Amakuru nababwira mudakwiye gucikwa nuko ibi bira biri kuba byose biba byapanzwe kandi biri no mu mugambi wa bano barwanyi bama 23, kuko byagenda uko ariko kose bagomba kugira gute, kwigarurira n'ubundi ibice bikomeye cyane nivuga ngo cyane hano muri bino bice bya za Uvira nandi agiye atandukanye. So amakuru ufite kandi azamuka yerekeza imurenge, ubwo niho twerekeje nta kundi, twihuse cyane duteze yihuta. Dukomeze tugende twinjire neza cyane ara mu misozi y'imurenge, mbabwire ko yitwa Rugezi haramukiye imirwano ikomeye cyane. Hano muri Rugezi haramukiye imirwano ikomeye cyane. Uti gute rero byagenze bite kugira ngo haramukire imirwano ikomeye cyane? Rero nibyo mugiye kugenda mwumva neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Amakuru ari kongeraho nuko ahitwa Rurondo anga kabisa ngo hari kuberamo urugamba rukomeye cyane. Hanyuma mu mikeke ku ndondo ya Bijombo ndetse nano mu Rurambo naho hakomeje kugenda humvikanamo amasasu ku buryo bukomeye cyane. Ibi bigaragaza iki? Bigaragaza ko bano barwanya nta mikino bahagaze yabe na mikeya, ko bagomba gukora igishoboka icyo ari cyo cyose kugira ngo barengere umusevire wo muri biriya bice. So nta kindi kintu usabwa rero ni ukureba aho handitse subscribe ugakandaho, kugira ngo utazajya ucikwa n'amakuru n'ibiganiro tuzajya tugenda tugutegurira, kuko ntandi uzajya ukura amakuru meza aryoshye usibye hano. Naha rero wahageze, kandaho subscribe ubundi ushyire kuri all kugira ngo ujye wakira notification mu gihe tugeze gute dushyizeho ikiganiro cyangwa se turekuye amakuru tuba twamaze kuba tugira gute tubakurikiranira. Hanyuma andi makuru akomeye cyane kandi anahambaye
ni amakuru ari kuvugwa ku mirwano ikomeye cyane nanone M23 yaraye igize gute, yaraye ikoze yaraye ikoze iyo mirwano rero itumye habura FARDC ndetse n'aba barwanyi ba Maimai bo kwa William Yakutumba ndetse n'aba kwa Foka Mike bayitumye bahahamuka ku rwego rwo hejuru cyane bagatangira guparuka. Hanyuma mu kanya gatoya ndaza kuza kugaruka ku gihugu cy'u Burundi mbabwire ko ibintu bitoroshye. Ubwo rero wowe urebe neza niba warakanze subscribe kugira ngo utaza kujya ucikwa n'aya makuru nkomeje kugenda ngira gute nkugezaho.